بله پشتوانیم بردوام این سروک برزانی بو کرد بو دوزا کرد لسوریه سروک یعنی که سوی سکرتری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه محمد اسماعیل جباجار قامشلو میوانی من روجباش که محمد سروک برزانی جنابی سروک برزانی پیامین گلک گرنگ دام فرانس 24 جی دست نشان کرد که سوریه یا پیش روزی سوریه کی دموکراتیک به وی وگریدای که مافی پیکاتیان و دست پیک دژی مافی کرد به زانین به ناسکرین وام پیامین جناب سروک برزانی تچاوادن رخینه که محمد باز دست خوشی کارمند کردستان 24 و همه بینن هجا براستی ندوری سنچی و اخلاق جناب سروک گو خما ملت کرد خواریه هر کرد کی هر جهه کی بجبر گو برزانی نه ریوره کی نتوی تنیا سمبولا نتوی ملت کرد بروانی چاکو چالاک بر ما فهبونا گله کرد هر جهه کی تاکید دسپیک جی یکیتیا کردات خواهد یکیتیا کردات بو خاطر مافیا روای گله کرد و هبونا کردات هندره کردستان سوریه دا یا هندره عراق یا هر پارچه کردستان دی اف یکیتیا کردا هزا کی قوی نه برزانی دائما به دست پیش خریوی و کار نابینا کردا دا نو بو یکیتیا کردی دو بروانی بو مفهوم بونا ملت کرد اگر هبونا ملت کرد توشی تنگایی کی و زحمایی کی بده برزانی امبری زانن و دیار و ربازاوی و واتاوی و مافدی حمی بروانی چاکو چالاک بر هبونا گله کردا فکر هوا حتى سمستوى كردا كي الولايات كي دنيا جو عدائي كي وزحمتي كي بيتي تبي شوي برزاني حمي هول ده جو جهد يخبك جو إنسانيش بنوين ظلمي وزحمتي ده بس پشتوانیا پارچه کردستان که پشتوانیا رواندا کردی اروپا که پشتوانیا کردا که هر جهه کی به که اف هزر نتوی اف سمبولا نتوی یا ملت برزانی گوی سمبولا که نتویج ملت کردا به قناغ هذا ملت کردستان سوریا ام پشتراستی و حليفك قيمانك بشتكي منظمة مرة وجملات مرة يمشي كاربن يكيتيا خبك كار السر هفدا بينن وأفدس فيش خريا بيت هديه كونفرنس 26 نيسان شيبي بس فيش خريا جناب سروق راستي تشتكي منظمة سوريا شيبي ده ثلاثة قضية كردي مناطق كرد جرب بيشيا حمي بارتيين سياسي حمي كمالاتين كمالين جواكي وروشنبيري وجنان وقرطان هر واسا وجهای ملت کرد همی بهدورا پسند کردن سر نیرینه که هفبش کرده و شام ده که هفبش بهار شامه دیگه و باشترین است و قبیام سر سوریه ده ایرو دروازه راسته سوریه ایرو تبلهوی لی هیا و مطرسی هیا و ملت ما نخصم يعني دوی قناغا پارچه بود سوریه ده تنگایی که پیشامه هیا نزل علی بونه که درباری حکومتا شامي هيا وأبو الوساوي موقف جناب سروك كل كي تجي خدها وقتها خدها تأكيد بك يقولوا الشكاكيرا وين نعمة بشي جملاتي كرد نعمة جناب سروك جملاتي كرد رأي وبارشي هر أو خلكي بك وجاني قام بهفرة الجين جوارا يجي هر وصا أو خلكي بياني بله كيكي محمد بيقو مام بيامين جناب سروك برزاني يعني آراستی هن آلیان تکرن آراستی کرد تکرن همو آلیان کردی هم جی آراستی دستلاتا شامی تکرن کو سوریه لسر بنیامای ناسکرنا راستی ناسکرنا نزیکاهی کی دموکراتیک نزیکاهی کی ناسکرنا مافین پیکاتی انجی گلو اف پیام کارگری آوی لوان آلیان چی دبه آلیان کردیجی هر وها آلیه دستلاتا شامیش. باشه نمیگوت ناماوی کرداره و هر وسایل دوروبر او پیکوژیانی جملات کردار دجین پیکاتین جملات کردار دجی هر وسایل دستلاتا سوریا و قوین هریمی یگو هی. جملات کردار یک دست پیکیده پشتوانه که خورده و دعوای هیزه که کردی چه بی یکیتیا کرده. و بعدش تکی یکی گرینگه مهمش بوده. هر واسه درباری بکاتین گو کرد وارد جین بريجي او خوازه قرت بك بيوندي وعلاقات ما بين كردا وبكاتين اگر عرب بن سريان بن كلدان ولا شوري بن
هر وسا ارمن بن هر وسا حبيبك شيء عيني ديني شيء قنتوي يا سير نماوج حكومة شامرة حكومة شامرة بيش كي هاتيا دوی گهدانه کی تایبت القضیه کردی و قضیه کی نتویه نه قضیه کی طائفیه نه سنیه نه مذهبیه نه ایدئولوژیه قضیه نتویه که سوریه دا لما وی 68 سال خباتها بين راوستاندن برما فهبونا قال خود بردوام خباتها وحتى قضيه الكردي سوريا دا نيتش على سركرين مساله سوري على سرنا ارامي وراحتي واستقرار او سوريا شنابق وده قضيه كردي في حل قضيه نتواكي قضيه مناطقي بروي كيجي ماجي وقت تفكر سياسي كردي الجور دست بشخريه جناب سروك و دست تفاوض ودار مصابنه درش كي من دست الشر دست وردان ما دست دار مصابنه جو خاطري ام بشكل في سوريا وفي شروجه سوريا ده دوره العملات متى نما بيش مكرن رولا عملات كرد في شروجه سوريا ده هذا واريكاري مل بمل بحمي بيكاتي ده هرا كاربن ولاوی ولاتی آواز کنه خورد بکن. درویه که پیام از سرک برزانی يعني اشتي اشتي خوازك قلكي يعني بيك وجياني مقدسات او استراتيجيه الجمهوري بيك وجيان او خلكي محضور الجيب هر وصا استراتيجيه جي قول برزاني تو بشتفانيا مناطق كرد وهبونا مناطق كرد شت عدايك جهتي سر كردان يجي او حمي جهد بزاوي يقول كاره هذا سياسي من هجر دبلوماسي من هجر ناف دولتي من هجر لوجستي من سر عرضه برزاني بله جملات مزانه بله تشتهنا دايق قد بينا قضيه كردي وسمبولك جملات مرة سمبولك نتويا براسي رزار كي محمد اسماعيل نها بيقومان بيامن جناب سروك وكي يعني خودی يعني كسايتي خودي هري باندور دوزا كرد اللي تبعها هرمي يعني دستلاتا شامي چاوا ورد گریوان بيامن سروك برزاني گو سروك برزاني دست نشان دكه دري مترسيحه يعني مترسيحه لسوريا كو شرك رو بده شركي نافقي رو بده شركه كردي و ايد سلاتي رو بده هر وها آلترناتیوا آشتی جی هیا دوی درباره ده گر نرخاندنات بگرم که محمد راستی دست پیکی وقتی بارتن سوریا ده چیبو برای احمد الشرع هات سر صلاته هنگ آخفتنین باشی سر کردا گوتن یه او یکمین ده پیروزبایی لوا گوتنی که دست خوشی لوا گوتنی خوشی بالی کردا ده کرد جناب سروک بارزانی بود نامه که جبور سروک سوریا شان فهجر جافك ديرو كما حميدة هجر جافك باش درباري صلاة بيش مذبي ملاطي كرد شار جافا بيش تجبرجو أمد خوازن عرامي تناهيد سوريا دا شيء سوريا كان يعني جارة جديد ملاطي كرد كذا نبيش كهكرن ما خباتك زور كريا قربانية زور دان ليك اشتفانيا جناب سروك بروسيسا اشتيار الكردستان تركيا هروسا بروسيسا بيز مرجع نها ظرف نهاجو مناطق كرد سوريا تفري اوقات تشتكي جرينجاش بوما وهروسا عليه كردي خوب خوجي حتى انها تاكيد كنقول انه او شاندا كردي هباش او ديرينا كرديه هباش او ام پابندتي وكاس عليكي ناخذ بسبب خراكرنا ولا كوكي وكذا بكاني جويك جناب سروك اعتماد وقت بشتفانيا كرد سوريا ضد خويا كرن انه اگر کسی که بفکره فعالیت هایی جدیرا دیالوگ و در مصابره گفتگوی شر و ویریشان ملت کرد بچمینه ملت کرد ناچمه خاصة أمر بازها وسلوك اشتغل بيام سلوك قال كي زلالة واضحة ملت نارجي هروسا صلاة سوريا رجي أم هيفي وميدن جي قد صلاة سوريا خشك بين عمي بخينه وراحتي بخينه ورئيس قلتنا المناطق كرد حقوق ما في جاني كرد نتعدي سر حقوق كسي نتعدي سر صلاة سوريا نتعدي سر بكاتين دي بس انه مناطق كرد بشكل رولا ويت في شروجا سوريا ده رولا خوك نتوايا كي بليزه عرب كي محمد انه هذا رايق اشتياق كرده افبرس جالكتي مراكر كونفرنسا كريزيا كردي تشيبو شاندك الورهات دامز راندن ليب مقابل حتى انها اوشاند ودسلاتا وجهيزيا سوريا نجفيانا الجور آگاه داريان حتى انها دسلاتا شامي يعني
نبجراندی قبول نکریه کو او شاند لگلوان بجوه روش شاید وی درباره دگرت من آگاه دار بکه که محمد باشه سپاس براستی شوية كونفرنسا كي اشكال وضوح شيبي نرينا كهفش مش برفع ديناك نرينا كردي او نرينا كحزبك يا نرينا هريمك يا نرينا بملطي كرد شيستو هشتار خاش بينجي حفتح حتى انا خبات البرد كي او نرينا كهفش يا كردانا كرد حمي بي بافاندو بشتبه إيرو كتلة كردية هري مظن سوريا دا بشتفانيا مخرجات بروسيسا كونفرنسي 26 بنيسانه او يك روسيا الواسه شان دك جهاتي تشكيل كرد افشان ام حس كان راسي سوريا حول تدخلات دوليه وهذا الشيء نتخاذل مسألة تقنية وتكنيكية ومسألة عسكرية وإدارية بأي بجرينا أويا نعرم يعني حكومة سوريا بكردا نكروا إدارة ولاية سوريا بكي فدوی نوگر وقت کرد نتوانی کی جدا ندوی دانو سازنه کی باشقب و بیشتر دیره بکرد ما حتی نه وقت هزین کردی وقت شاندا کردی ما خوانا راگهان دیا گوانو ام اپوزیسیونه ام حتی نه دست دانو سازنه گفتگوی مدرش کریه دست یکیتیا ولایت سوریا یکیتیا ملت سوریا بکات سوریا سروی که ما حتی نه فهم ما افا بردوام سروی و بجم باشترین شواز به حکومت شامی که عرب وی قناعی درواز که به وجه ملت کرد رونه وفد شاندا کردی هفش رونه و مثلا کارب چهار سر که قضیه کردی سوریه دا گل کی گرینگه مهمه و مگوت آرامی سوریه دشنه به گونه چهار سر کنه پرسپری که کردی به سوریه. کی محمد اگرک هیا کو شاند انا کسجی وک شاندا انا کسلی گل دستلاتا شامی بجیبه؟ برینها مثلا شانده باشقه تایبت یه ریببریه چون و یه قصاده چون یه محاولات هاتن کرد یا گرنگ او شانده کردی هفش حتی نه او موعد سوز نه حکومت شامی دای نه ایماجی هولا کی خردان جوی که اما وکو انجمن اجتماعی کردی ام یعنی کمیته که سیاسینا بیروکه که ما خباته که ما تکلیه ما گل کی باش نه پیکات سوری کوي دجه شاندا انجمن اجتماعي كردي محاول جدا قبل استقبال كنش قبل حكومة شامرة يوم قارب نرتيا ملاط خبكن قضية خبكن أو مخرجات كونفرنس بيسوشاشا مديسا في بابندن تأكيد كن يبي يوجه على سرناب هذه فإنه انجمن اجتماعي كردي ما أوفيس الشامي هي مجبور نهر في سخرة يعني كاربيخن مع تكلية ما قال بكات سوري قال كاي قال هيزين سياسي قال قوي وكاربن بشروج ده شريك ما بدري ولا تدا ام مجيلن جو تكليه خلدان وصادره خب حمي بكات جو سوريا دجين هر وسا سريده حكومه سوريا الاداره سوريا نها ام حس كان انجمن اجتماعي كردين يعني خلاص بشكل سوريا ودوي حكومه سوريا ودوله سوريا قداري نرينا ما بك نرينا ما نباش قاعد نسبة مناطق كرد نرينا روحي كونفرنسي 26 بله أو في بابل بله سپاس بوت ریزدار محمد اسماعیل سروکی انا کسه سکرتری پیدا کسش قامشلور گلم